Mata kwa manya bwana mbesia matafasia tafeka da chodusia no yeka wom ne la Dumenyo po wona e gado de Pan Africa TV akpa manya glo no to be ne gagba no sia no de be ya no miago twe fada sna wona pa no nkonye Torgbui Akorsu adelia chobu me mata kwa manya glo na o yi mata kwa na wa me ke gba anye si gbanto yeka ne le wona ya kpoma oji joy wonyebe ne letepe ya alabe enusroge gba miyo kama sekpo asege adedepe egba mi mama ikenye mamisialo amagashi ikono mi agbonyi chova ya opedo de koyede tepaleta mi ato ikono no fia mi esia yi hafimazo mo egbova nana ojam framale mi agbo egba pen fefiole ego majege majijige pewo kanso di madakpe na amesia me veto mi ato buhwenu to plo pa machichiwo fefio ofefie nyonu okpleto kata oba yo dibe azamo no kokwa adakpe manya glo na amayo kata va kpere yo nti le yo fe nyonu fia yikenye mama sena edidi epekunu owo ple epenusia no oba yeho amawo na dualo amesia mama sena eyenye efie nyonu na tefle bukwenu epegbogbo va yi hafi ova yi de kope ke magloba ni chofida eva ya yo ho mia mama gbova alebe ogbugbo da togbao kan ole duaja pedem ne duaja veto amoyo zomo cho didi peplepu pesia va tefle vuhwenu aha oba yo dakpe manya glo na amesia me na nyebe kokulu kwato echoa ke wanyabe yo wele akpe madem na amewolo emacho tefle bukwenu to kplope amachichiwo gbo ye na makema gbobe fida eva ya no yoga ho mia mama odomotore kai kenye fia nyonu na mafi chiri nyikope yi maglobe etwa eva ya yodo mama ya handa togbao aha chiri nkope machichiwo kplope fia okata oba yo le akpedem na amesiame yede na makenye mia novi veviade ko yo na be Judith golomeke yekele anglo ga e ha ba yitibia na ne duaja wanya ba ye Torgbui yekele fa gbeno ya onye chamiga yeke yo na be John Joko alo Joko adra abene yeho ma onu a echof enyi chofira yekele ngona minyele tia me miele fia penkeke enyi egbe yo aho yo Torgbui alebe yo adongu ne kele mfoka yo adrida togbawi kenye leti asheke me miografia penkeke asheke agbe emacho mianovi Judith golomeke gbo medakpe manya glo na mesiame afi ma yire wonaja na ojamframa bado wizo na yo akpo mi wele doji yeah me po odidi akpo bedakpe be gba na ga akpo mo fon me fonui aha badibe mi ayide wona oji mi goma jaga chu edren kuku ko goma dede ne mi chu tepe ma mi agere babia wo ngbo amaro po babia rule ma won blani ta gba majibe na hoji body na do babia ma wonti na mi ke na nye be na nya ma de ke gapopo ya ma yo zube domodwe ku ne lena na nya mare ku zube domodwe ye ku ne lena le gapopo ya ma majibe na doto ne na se tepe ko lebe na ina ko agbe na nye be na nya ma de ke na nanyi ko afo na chu alo afo na no tetem masegomo na wo kekeke mo na de kegomo semu amelebe elebe na doto na setepo ike na yi amade halia mo blokpo va yibe no lia esia ya apa liveni ewebe alivame ma amana no goglom pepepe na no goglom anogoglom abubogabe jojoge na ple ultimate prototo ano he prototo aw en yo katan global na nyebe de la fudem na la gapopo ya ma do po e ko yo na be shekina he ba center yenye tepe ko lebe na yi tepe mai nye tepe adode ko lebe na yi de susumata o po do pa lulu to kakiaka ele again bele ashiama mo ikemi yo na ba motowi na tuge he na de motowi hafi na do ashiama o yo tepe lebe under bridge pa ndusi ma tepe ma tututui edo po ya la o yo du ikele tepe ma be klagon na nyebe na yide tepe ma ndi gadran Torgbui le tepe ma lo doctor le tepe ma ejie dogomo chu ndi gadran ke na nyebe blaragbe ye na jijibi akere Torgbui alo doctor ton tia blaragbe wono na soga ko pa buje pe gai ke do patere vudu anu ke amoyo le ho wa dogo doctor okuragbe ikenye do pa ejengo keke house ikele ho liha ye maglobe amoyo kata o le firagba
fidagbe amuyu kata wo le teƒe ke mi wona be achivuta okobi achivuta aha wa dogo togbi la achivuta fidagbe ke ya wodagbe wa no akachi magava hotel ope kapoje sinye 0244 941428 0244 941428 mayi de wona jikple akpedada tohe alabe wona ewo mi la gape nya wonye tokuku de ma mi hie wo ha okpeperemu alabe amayo kata di mi lebe yo no popom de wona jia amamo no to anfa mele boboyo aha mele boboyo alabe mi ayi de te faro avai wo interview mata kpeperemu tohe mi fo ikawo na be Henry Koblan betigo ni chokosera eva ya na mi 50 cedis wo mi te yo nko ye na ma kanye mi ato ikenye Kennedy Kelly Nanami 100 Ghana cedis. John Awuja nami 10 Ghana cedis. Ye nama Kenya miato Moses Nyamadahe. Okay, Nyamadahe. Nanami 5 Ghana cedis. Kate Manogbe Eli nami 10 cedis. Ye nama Kenya Thomas Safa ko nami 10 Ghana cedis. Miato Anthony Miato Anthony Kukua. Okay, Kukua nenami 21 Ghana cedis. Ye nema Kenya Efo Leonard Zida nenami 9 Ghana cedis. Lydia Mante nenami 11 cedis. Besa Dakan Agbenui nenami 10 Ghana cedis. Matthew Agbanyo nami 10 cedis. Dora Nyabada alo Nyabada ya enami 10 Ghana cedis. Afo Emmanuel Duche Amemaha 10 cedis ye nami yokata nyi choi kevai ye na makanye miato Benjamin Agbenya 10 cedis. Mausi Gati nami 10 cedis. Elvis Daniel Aglebe nami 11 cedis ye na makanye miato ikeyo na be Jupiter Kodo Nichwa enami 50 cedis. Ema megba oga nami 50 cedis. Be miachwa na mama shi kenye aboshi shi keva wana jinicho. Ebe unume dedo unya sene. Ta edualo ekple 50 cedis. Mama pasi kesi ya. Mama pasi ka 50 cedis ya. Torgbui Achu fevlo hejego. Cho bakba fokbo. Torgbui Achu fevlo hejego. Echo bakba fokpo voa somenya ene le dowom le ye somenya district court ene le dowom le nenami 100 Ghana cedis. Torgbui mawuna yirao miato David Ameteku ikele hohwe ke odo penye palomoto nami 10 cedis. Ke kosira me mi gedua ye miato promise abonkra ike le dabala odo penye oga abo electrical nami 15 cedis. Miato numaji ben jito mafi bele mepe vijiji acho mafi apakperumi nami 13 cedis. Ye na makanye Wilson Doji miato Wilson Doji nami 22 cedis. Ele ho dowomle ye na makeme nya be agbakope vijiji wonye. Miato ikenye gbadagba ikele jijo homde me ikenye WO1 Lucas Agbelevon Aplawo vijije ne nyevo anele amasamai nenami 20 cedis. Ye na makenye gbadagba kele jijo homde me ikenye miato ehanye WO1 ikenye Linus du vojogbe nenami 21 cedis. Alakplawe hanye hele amasamai ke nenema keme nagbe fienye miano ikenye Cecilia du amakpo ikecho joje voa hele nkrakan medakpo manyangbure now miato ikeyo na be Kenneth Chawoji Kujo necho mafi sasekpe vo Ashanti Kumasi ne le dowom le nenami 20 cedis. Miato Achu Maswell Kuglenu ikecho kronu agave klonu nenami 11 Ghana cedis vo asibidi ikenye achim enele. Frank Kumuzi chowe anglo nele kofuridia nami 20 cedis ye ne makenye afawozasu soto nenami 100 Ghana cedis. Cape Coast ye nele don la megede yona obe Davi
100 Ghana cedis ye nami ye na makanye miato Steven Eyiram Goka nami 100 cedis takwa ye le dowomle ye na makanye miafo Richard Bejra 10 cedis efo Mawuli Baka 11 cedis ye na makanye miato Abraham Lechu nenami 20 Ghana cedis wakpekpere nguto hade nami alebe nyo kata dim nelele wonajia wasi na ke Torgbui ye do wizo now akpe amawu le yirawo mo le pe de du konti amawu le yirawo Ehuwa mawo na yirawo abale ke na gbulene Torgbui me de mi aje kom egba amaro pe drekuku ameya pe drekuku nya be ebe ye kudra bezigbozi evezie ton ye no ikeji ya ekuvai wo efe kunu hedi vai woni ye kudra ekpo be ye gale efe kunu wo awo menyu ne la kudra akpono le tremea aba no fion yi apare be ya choro juno la ba pere nti wa do tura le mo yi o mo kuna dreba bo san wo la meno agbaba na kpona lo me ya menyu amare le sano gbogbo von wonye gbogbo yi menno wo amare cho ipo nkuma ko ba nu gbelegbele nti o ta enya bala no beto dura mo la san alo la yi afa kalobo akafa iwa khemo lo numa alo wa me le ti kutere ma kpon li ma la lo mo pa le fon ti kanye ko fo mo fo aya adupoji atasi fu adupoji ko dira ngba ya kiso ne kwasi fu adupoji ya ikenye bola ne kwasi fuji ya gbogbo na de nyale bloga le ya le glo mi ya le kpon la lo mo ya se glo na adupo ma wunu de ne gbre na adupo va na gbre na adupo be ne de la le ji le de la le ji drema le nyu woti ma gba ku drema so ko be nyemo fu dem na ko be tefe ya enusro fo ye nyenu kpolawa wo le nusro ya kpo be ba biarolia ole bo abia wo mo kokpo ma lo si o enuma na be na aroyi never mo no fu dem na we ma tafie be na ma le dre barabara mo kuma ne nke fofo ma kwa ne fo am gbado gbe na mare ko mega kundu amare ko akwasifu adupoa ajeklo atasifu adupoji aglo ne bere edrin are ke kuya edre mare le nyu wochi mu ba ti bi akpon la lo okay emako le gble ne yapo anote ame ha goglon fia be ebe ne be ye kudra ebe ye soro kudra be ye pa mechichi o esia ye wo no ye yombe eye ne gbovape ne abasavo le dre kuku me ya no ha esia ye be ntuye le be bia biam ebe ye soro nyonua ebe ne ye kudra esia ya ka yo pa mechichi o kele o pa pemele yo dale ye yombe yo no basavo non me le drekule blo sura lo non le drakum le ntua non le drakum le blo ntua non manto le drekule do kwisi non manto le drakum le do kwisi ne kudre be amotichi lo le apom o le yoma dagbe bu e ya dagbe bu drema manyu drekum nyu ko la chokola ki ala ba nanu le drema bokbo fon ko la domi ana ngbele le mienti tare hihi ade numa fian wa yan bala solo yi okay massa edrekuku re tefe ya massa edrekuku re tefe ya alaba mayiji va Edem nami eha just minute de kalo minute eve de mi gbova mi ayide babia oji
Dumenyo mama shi aboshi shi ikenye amagashi ikeva wona jinyi chope ope okple osofo manwula pa nkobo wo egba mi yire tepema egba mi yire tepema ma mi si bolo keke kliko oh le jagba ya to we have a surprise here oh le jagba gogo me ba ipo de kono aro ko yiji le tepema oh amo eji Kristo to abe Catholic to otuo heno na mi yire church ogbo be offertory be ba nana no Dima. Petoto a. Mietogbe ugbo sorele. Baba ekpo no mo kata lo gba. Aha. Ogbona abado no mo kata gba. Ta amaro ube Torgbui Akorsu bola o Petoto. Enu yo mietogbe wo na agbelenti didi a ye demele. Elebe na sore. Nya jego mala papa. Babia o segba ta hojigbode na do babia o emunami. Gba amarebe ajonyinyi. Jonyinyi covenant. Aba jonyi ya na nyebe okura mare mi nyi jufo yuzo ba adoba bia enti kpofo amare ga babia la ba elema bazi bozi to na babia bia la oba na nyebe okura mare mi nyi jufo ye mi medemi anu amameliu leke mi o hafia clan mi anu odum na me agbo bola agbe alo oba ma lagbe e lagbe ya wo wa mo ipa mo mi nyi jo yin la ya magbe to bo bola ya magbe to go kanafa dukaji ya no nga kaji usana voma do fiana ma fato fiana mo ene yawo jade lo de po ola do amagbono o do amagbono po o de di majura lenti ta magbeto wona di o wona di okay mi akpola afoto ya ba ye ponkonye Emmanuel senanu ebe ye chudenu ebe nanyebe ye le chadi mesia ya ye kpona egavi ko na be coins ye vo be coins 10 pesos 20 pesos a ye no gama out of bipo lanyigba na ye twa anunyu onya alonu ka gomede de kai le no monti gamu ne le kpola ayingba mo no chom avo san pe ga bani gare pepe ke la kpola ayingba ni coins gba garuli po mo no chom avo san ibani amare ko de gbechi le do kunti gbechi afi be mare ko de di le do kunti ko savon azolo alo foduo alo mamio alo ayingbaji gbogbo okoro ko savon ni kena mare poku le gama kom le gama koma tolo le bona po mo nu mana la po bo ji de viro po o yi na suku de via na sesen suku ko e gboko to tolo le gbo ba po mo nu bi onu menyire opo kwensire la yingba to alo la poku bo nde je de vie ji le suku opo nde kuku la yingba to la kpoko ba machichire chale ebe choga mava kwa po mo kwa jire kusunwa uto le choma la jire mo lo va ke bo ba po mo kwa tu kara ba po e gamu agbachi mo nyumo kone ko mo chona mo la ngbo na kpo gamu la ngba ji kwa la tonti e kpo gamu kwa tonti coins ya ko na kpele mo ngba kwa tonti o mo chone le twa ja ba gbele mi nti o e choma e gbele mu na mo tinto avo sanu mo ya ngba twa ko je fofo yo aha amade be kan utire mo to ka liva wako afosane kana we pogamoa uvune le moji uvune la sima uvune le moji kan kana pogamoa ngba twe e ko ya ya hetolele gbogbo ba po mo no babia ya oba mama ha lo ba do babia enti vo ameti ma kwin na kpo le gbogbo papaji okay agbogbo fia ba hafi yesro nyonu yele babia biam okay alo le o fefese se ogbolo ebe yesro nchu ede nyonu arekpo alo kro nyonu are zokpo fayi alebe nyonu ma hafi nyonu ma enu na kwa ele yesro pasi ple de to be okule zokpo pasi yo cho bibla alo bible cho hekperenti yo gbolo no pa meva be ye fufu gba be wazureka odo ma clown na gbe aku ye kwa clown odo me ope nyonu avaku ko gbolo nya ava medidi aku va o medo wonu ewo vo ye sro ntu ava de yazo ye opuli ojivi vo still a ye sro pa susu gale ga potole nyonu manchi zigedia no nyonu ayom ano onu ewo prototo ebe
ye nyon ame gblonya agbogblo be ye fosusunye be anye bibrai kokoponu anye fifu jonyinyi onyele odoma awo momo yona ma be jonyinyi atankaka nuia noire jiori nsi ma ko ne vakpe atum ne mi me kplo agbo jeru la va mo be di be na gblonya ma kemi ase noire jova ngbe ya jiari nui ko mo nya be kplo agbo jia adu la va mo be bibla nyonu ike jiwa enu ike ofu kotuntiwa ye ko iva mo adu la va mo ko be bibla yo menye bibla oh ma bibla okay amako tana juba numa vakbo ji ibe su numa jo ibe famo no wa o wa mati ji numa vado enya bala pa ya fato bo le kafa iwa de no be numa me kplo la gboji ya wa deju no me deju wa obulo sura mi de bibi se ma no sura mo bare wa deju na mo le gado mo ja no apon la lo mo ja ta numa ya enu gbedo dunto obulo ra bo gbe enu blo la gboji yin numa apato ya be konye jila Benjamin vo na do mefa wo yo na ebe check dollar vo ma do dollar la mi podi ebe nesro uchigu ayi odanu na odu a obe manya nunwie onyo obe gu onye alenchu kaye pe be nye be nenye be nchu ada do ide gota ele mozo yo ba plan dudu le gboto ike nyonu ida amadu la pe ma lo chigu vo menya yo duide e ma halaka wole awo pom nya togbo kiki ya jokle sei le nya sei me nya kiki ya jokle nu ne le nya sia ile dareji kiki la lo le nyan ma vo ba dareji ko kiki la lo bo ne me nyan mo wa le dareji kiki me le na mo ne ma wo kiki ta be agbefesewa agbefese ne e ke ne nya ayi le nya majebe na awe na awe na we ko do la lo ko bagule se bo menye kabo futura si bo nyu mo le sofo enyu no awo ne nya be dar kiki ba seji ko kiki do la lo apato ya be konye James K Saba chu abuvienu abe hlagbanla de povai oba agbanla oba nyonu de kagbododoa do kwava nchu alo do kwo nchu fo nchu ebe magbona lo kafra apato ye oba bia ode James K Saba awele ba bia bielo chu abuvienu abe ye hlagbanla de po menye be to bia re gbule ni lo be ye hlagbanla de po oba nenye be nenye nchu ye na no dodo klu nyonu de ka ale ye gblonya ne ma gbla o mo gblonya male emoji ha be obenele dodo klu nchu de nyonu de ka ewo nchu a etuna nyata po nya oh ito mo susu lo na ma mama la ngbe aji ka amenwu agbala be susu ma oh ito yo ngele ma ko dari ale serika ko nya tilo le bibla mo ne kpole do ko la ba kuwa ibe nya we mu aha ta nya timu mo nya tepo yo le dok no ne ka fo ma ti pu baro yin to cho susu so ko nya do ko bele la ki ke aha ito to susu so nya do ko bele la ki ke ma yo efia ba James Saba eyi ke ga kpledo nye eyi ha ba jonyinyi nu ka ko clan do mi obo gleva yi ye apoto ye ha ba ye konye Joseph K Saba alo Saba fia ba obo no view nye ye ha ba de visi ko jile futa ebe de vi ko jile futa de nko kai wo le bo acho de le mi de fo nko chocho enu ka je mesoro pri nu ka mo wonye nu mokukutwi a evijiji le futa fo nko chocho ara ka mekpele mi to gbu nti na je be ro he fi ya mechichara gbule mase ye ima ne mi ji vila gbele nko le si wo choni agbele gwenye nchu nyonu nya agbele si ne mi ji vila si ma oyo na be asinu aha yene ne maka na mele mozo mo ji via oyo be mo ji fa prototo ba futa wa ji vila futa ela yeme nkwar meline amama Torgbui egba medi be mi ahojigbare ano ba bia onti do de kareka ame ha ma bia obedi oba ebe de onyo be nyonu ple sro alo nchu ple nyonu na no chilemle eshilenu de kama
awo pomo na nu le kike mari ba jesu ba le kike ma per kike ba sentio non ado ma tokala vu ntu ado ma tokala vu la bonan ke ke asua le nonwa le bulu ke le kike ma du na chu non ti okay ese goma tama nya bo ntu no chi lele non ma tokam agbele na manti ele le mu pepe wo ma jana jina mo agbele na manti ta semo ya semo nyu jokle kike lo ma dare ji esema se onye jokle kaka ma enye na ojam frama Shakina Heba Center nye amagbedo pese tokakia kekele benigbaji kple Ghana po Torgbui Akorsu Ufengogba enye Torgbui azameti evelia apoto ya amagbe ko chodo mi a yente do amagbo amagbedo pe ya pe kapoje sinye 0244941428 0244941428 agbeya me miela obo gbogbo monu agbogbo monku poni susumata bia Torgbui bro na bobe anu ngonu ela be abui mato anwo fietio afoto ya gbogbo fia be nanye be hikame do viviti dawo ye gbogbo bodawo ye ne leka oge ye ne lekpe oge le chapve chablu enu majije mnawo esro de fozu agba do ma hi wa gbenu no arowa anu yele yoma nusia nu ka ma de wona ne wea to ma jiu view ekpo mo hegere kpo fito fo dome ikanye police dome ezu ahanu he kafra zibozie ton view ezu nu fiela ye to ekwenye be ha fileti no aku wa hofetu a nusia nu elebe wa gbodoga afia dunu amadelia carpenter wonye no podo hodo gbakwa elebe okotoku mekple jijo nkeketon nkeke no lebe Ghana vo na nejojo Torgbui hoda azameti evelie ebede do gli bofugbo ehia be na tere Shakina Heba clinic anu ebede yewa mawno echo cho ndi gadra yele krago yi blaragbe ya no so ga kofe kuragbe yele ho do pa jango KK house yaudagba yule akachi magava hotel ebe kpoma hotel kpoma lo amajur kofe kpoma tototo yele kene ma kenye fidagbe yewa no nuka achivuta jagagba na tekpo dekpo na kware kole do ma yi te pare mejeje na o aha agbenono premia po no metai mi yeho amawo ewe ba mesia me na do nkofofofo terete pema kareji yi pleji hose anyonyoge Torgbui mitro bova nanye be wona e wo mi la doji jonawo ye na bi akpere mi ntia jagbagba be gba wo ha wo no wo ma hafi wona na wo e kpobe le enyangudodo semanya sesem na wa aha eya ukata mi hia okpekpere mu mi afa kafoji sinye 0243 mumu yike na wona mi kpekpere mu 0243 408086 0243 408086 yenyi male mi afa enukpo mogomalo TV egome jagbagba be wo ha wo no wo emegba hafi wona na wo no Torgbui mere kumeje ma bia bede nko ya ode gomere egbe mi nu fomutwo nko ntio ta no wanwa I want to know ameya be okay gbogbo ma do nti ne do hin ye ha tema ebe nko abe agbele amegbeleto azanu agbesi nko yuwa kple miafo nkochocho le dudunu nkochocho le dudunu sogbo aba hoyi na yewa ma wonu anyi chokosera igbo na nyebe medonkuji alo ye producer donkuji numa man koma wonu ga lebe wa no TV agi ha lebe amoyo kata dia wa copy akodare no sosoro amegbeleto aha mankwe wonye amebe sorry etwekam kafra egba modu evugbe aha mi twekokam amegbeleto aha nunkwe wonye ofu nkomaro be amegbeleto mediaga amangu amegbeleto mediaga amangu amegbeleto vegbechi vegbe blema vegbe wonye
amenti gbelenla alo ameike ananyi kwa na me gbelen agbela me gbeto pe daduma obe media ga la mengu ne likwa made le ameyo kanu ti wo gblema ne wo le akachi amare kemete ga no suga kopa no ti wo gblemo ameya no gbelen gudugudu anya me ketere ntiu tamia to gbu ahanu ko wonye ogbo amel gbeleto media ga amengu taviem ka amel gbeleto media ga la mengu elentiwo azanu nkoyo Torgbui mi yo na be nkodwuru nye ya nkomo oba zo abe ehron kwalo Torgbui nkoyo chomie no agbesi no la mare yo ba agbesi a jidefu nkwewo chochom ne devie pese iko chova gbeme bo walike ne enupeke tere na no tere ji ha ele bo anya be agbesi ye nyale ko nya la gbekwa ela odo obe ye ma Mienji. Nana ojam frama. Ami abene nyebe tibe ya jesido ku okpla meye nye kple susuye ta eva kekema nuka ulebe yawo. Aw boli fato agbeto bo jogbe seme nyafa. Tala ya fato bo avec kafano. Ni le va gbe atum ko le pogo. Le va gbe am ko afa o kana. Oui, que le n'y va pas faire un quoi, faire que peine. Il y avait qu'à faire quoi. Oui, tout le faire un qui va au que le pogo. Et ne me le rime. Il y a vague béam, il me souvient pour fond va un coup d'ono. Et à sauver un coup d'honoré. Oui, la mamie si au bout. Alors, non, au bout. Voilà vague béam, il y a un qui le nous tout quoi, fin et de nation. When I'm a Christo to. Ye nwole fu dem no yo so for dogbela yo ko ponu yo do me ha nwi to nya te so fu le so fu ma so fu ru nya dekon okay esema koko so fu ru le a o to bible la siko okay ta ne ya mo le fu pe so fu le dekon la si de wo gbe la yi Mike abama bia oba chihia odua lo ba oba nyonu de kadeda etreme mamai wonye nyate po wonya aw nya mori amonto mo yang pogbolo ko woni ya mo amonto mo yang pogbolo ta me mi Torgbui o me mi Torgbui do mare kare ka ko la social media vi fe yan do le ano se se ma le plan yan modo a man deji yo aha yan mo a amobable ajeda dai esia Ame yabe afeli le yo ebe Torgbui afeli le enosi hafi oku yeke epesia pa ewo na kono ado ne forever ku yo menya nu tututu obeba bia ekura do tiva yipore yo menya nu tututu yo lebe yo awo le bia nya bede no kawe nye enu jora meji ka ba jalo pe nu gbelepe nu nyope ebe afeli amare pepe que le va gbe atumo e ba kwa peli e ba ko na na lo gbogbo ifunufune e ma tuna gbera la fide kwa gbogbo de le fimane gbogbo de le si tane du ba fiare comme terenti o ya mare comme terenti ye ma fianu ke ti ba tuna gbeda i to va devo kwa udu na chi le fima a chi do nyunka nya ko ka ve dar fima fofoma e nya ko ye mi avec kin ya ti mami si ogbo ya ti yin hun ogbo ati yire afa to ogbo ni mi be ke duiji mi atogbe wo nu aru kwa ele pologbo ni mi alo le mi be yo mi atogbe mi be yo ho ni be yo ho kwa o na nti mo wona numuru kwa ja gbele ni mi le gbele ni mi kwa ni mi zoro ji kwa fa me la fa bo ni mi gbe church alo yo ma wo lo wona ma ji wa aduna nu kuna ma ya ba ga po mu ma yin ko ni mi nyiro. Okay, akbe. Nanje be babia de dibe ya bie fifi la lega popo ye ma mi akwe kapoje si ke na kwetu ikenye message line wa e ya 0503 447550 0503 447550 merekuno kapoje si ya mega yomi toju na yomi amareke mekogo jagba be na anwule ko to tepe ya nana maje gomachu babia yoji ya fi ma ho ni akọ hagbere ka chumu ame ya be ye na agbefia nyim nye kpele o abele pe devi ma ye kpo vosa koklo nyemenya leke wa fi nya le fi ma leke wa fi nya be vosa koklo nyo abe ye kpo vosa koklo la moji ala be ye le ye de ye du
Voa, you know, Samono from two months, no carrying you, blame Cavajole Jetro. Oh, nena kwa sakokulu. Ile ve dele dua. But when I have no pokukula, looking at one thing, never kukulia for Sakokulu. For sakokulu re. Nena kwa sakokulu lo moji ya Jesse no nanti. Jessica Torgbui. Amoro popo kokulu le a. Uyela ba nya Torgbui na ba jakpale, kokula mo fu. Kokula jakpale, okay. Jakpale. Fu ado holama prototype. Kabe le kwa sakokulu to le a. Afobide wa tu afobide ni. Uchu na afobide na mo ne uchu ni. Vokukula gano agbe. Adona agbe sona. Egbo ko de na fotuan ko uchu na kin vaina. Kabe la kwa vosa kokulu cha la kwa mi le ta domania. Uchuira. Fa toku. Yema. Atoku kele tamena uchu ni. Uchuira. Tane pokukulu ma to gbe. Pokukulu mo ba be lia. Je ne pe la nyigba peplem kwa mega dasi. Magba kasinti o. E kasinti to le to gbe chi voya ko mo. Dole le ko yama no fu dulo fu mo no. La daja ka ma potan. Afi mia ho hagbe ya va. Ame ya ma bi obe ahyafu to sisi ma kro bi echi ke mi obe ahyafu. Si. Ebe ma bi obe de gbogbo wonya atroen wonya. Gbogbo e wonya. Hihi ko gbogbo ko ki ahyafu mo le. Ne gbogbo ra tutu ya ma ba. A tutu afisi afia va ahyafu mo le. Fi ma wo ko gbogbo ko mo no fo. Nu mana ri obo no obo esese yo kploko ya chafu mo wa fo sanu pa la potane ko. Merci le tepe ya na mi ho hagbereka na mi gbova mi le ji yige.
bo na bo le khojigbode mi yi gava tuo babia wo le tepe ya vo afema bie babia ma wa madakpe manya gbolo na mi afo yi ko na be John Bright akpabli okay nena mi tenga na cedis ye na makanye mi ato Johnson Kwame dagbeli okay nena mi 50 Ghana cedis ye na makanye mi ano Esther Awudi 10 cedis Havon Ben nena mi 3 Ghana cedis ye na makanye mi ato Victor Nyodeka nena mi 15 cedis Destiny Demoji nena mi 10 Ghana cedis Emmanuel Ativo Efo Akpe nena mi 11 cedis Daniel Ayeji Kumano Daniel Ayeji nena mi 20 cedis Efo Kwame Tiko nena mi 11 cedis Awusi Fanuku 5 cedis ye nena mi ye nena ma Kenya miato ikenye povito ikenye kopra Israel nanenu ikele kufuriduya nenami 20 cedis miano Rita Adomi Adomi nenami 5 Ghana cedis ye nema kenye Justice Kwame Keteni nenami 20 cedis miafo Bright Bata 10 cedis ye na mi ye na makanye fo Alex Amawuga na mi 10 cedis miato Atanle Ayina na mi 21 cedis ye na makanye miafo Christian Amagache 10 cedis Bosa Agbenyega 15 cedis ye na makanye Sevia Wotojo 15 cedis Ahosu Geshon 20 cedis ye na makanye miato Lucas Akpalie 20 cedis Awuja Dela 5 cedis Agbenye Fia Akpabil Emenya ba Akpabili amebi anwon be Akpabil nena mi 10 cedis ye na makanye Prosper Fialon 10 cedis Atiga Jerry 10 cedis Pope Pikli 11 cedis ye na makanye Jeremado Millicent nena mi 21 cedis Akpabo wa mekele nyekpoma Nyamele ukpom wa mekele nyekpo nyamele ukpom egba jagbabu ha wo ne no wo me nana jamframa akpado mebo wo bo ne no wo nya bebere bono okay babia ya amaya fa babia toyin gbanto ba ekudre ne ekudra yekpo be no gahlam ye fefelia ado ya yuno na huma le haboboma ko na ton kwa wadi ye dade ko na jole egbo ye ega okay mi atwo pa babia rekareka be ne ekudra yekpo be no gahlam le dre kukuma no ka ba ocho ne le kumlo yin ko kudre be le gahlam mo mi sam kila o ma ya jeji no enyo ebe ne yedo buaro ya le dre kukuma yo no yise kwa akpobe ebuaton le yo no ham ko ebwana die kwa jole egbo magbodo mo chichi elle mo mi pepe ki on be ale ko le mai nko video ko bele na ega yiji ga bia bere ebe nu nwi onye be wa wu ike magazazamu onu dodo ade ike magazazamu anyo be na kwidade anofo domji alo na twe no anu nti tutumi a ebe nukai ya mo mi gbegbele mo ko na na mo o to la ki zanu bo ma ko na mo alo la ko da sina mo rebele be zan ma ko mo wole awu agbeto jokpo sebe ni enyo ntin wonu kwa beto jokpo sebe ni ne mo dekpo la ti ko na mo le zane ibo fufua la ti jenu ke jasi la ti wo tude voa ma ko na mo ne mo le ruimo tare zuwe wa maiko awu fufua la ti ko no homo tutu fa la ti na fo tutu rejifa okay ameya ebe wona ya do ebe Torgbui I'm proud of you ebe any jona ye carriage ye wonu wona odo jona ye ebe ma bia oberi ebe le wodre kukuma egba dre kukwa mi fonu tuwa ntan mi je goma na me dibe dre kuku na ga no baba mo vet ebe na ku dre ko zube nyato togo obe gaze alo afoji ebe na ku dre ko na zon afoji me va ya no kai wonu tutu do e ni ne zon me va kwa ne mo kokwa tutu do ba tutu wa chi khomo ko tala churu ntikaba
il a noté mo edre mo mo ega yijibe va na jibe yekudre haru ya yekpona ye tasi le dre kukuma nkai wonyo numa ya dolo ji na tasi ya ba hona ne mo ne ka ne tutu numo jojo mleji ya tasi ya hona agbane nka mo ne zu dono ke nanye be amono babia obi am zigede adonti zigbozie fafayi betibe na gbogbo ga donti na oke obede jibe okudra yo ga po yo rokwele suku homa yike yo ano suku wuma aga no suku homa veto suku yo devai adonti zigbozie fa akamuro pe babia ga donti na ha fimi ayiji numo de la tre ku suku mari amoyo bujuru na buna nunti buna tam o metamu wi na nko sugbo ikike na jidopo amekulo kuna trema kwa kakale le iba gbeji mono ntibu mawo tuture wona mene ne makole ya no kakala ku mene ne makole ya no kakala ku va imbe ya ji vo amono dupolo no asio amono drama ko medem bebu ne le drama ku kwa ko bebu blog ayi de amuri amobable agbe tonto to na susumu le mia fo gbogbom ala yi gbogbom il avait bon mo do dasi ke mo wona enyo be ameku ku mi be ponawo yo kuna trema kwa kakare no magbaji adan ture ntwom nyi mele pokpomu alo itole magbame mele du ku komo semu mele srokpolo de demo alo nde ele todo to mele takponi hikele ti joko na me be de gba bunti supo gba bunti sugo la nyu na koto okay apato ya mehe mayo nko ya be mayo Philippe Jako ebe ke yo Torgbui no agba me fie na ka kude de konunti na yo vo yo kpobe esi ya eno chifomdi arofo ahade de tefade vo nu tututu o mula mo gbele ni yo hafiku no ka tututu o jebe wanye no ka o mula ye no ka ya banye ematu no mo agbogbo de lesi mo gbele na fio akpa mare le agbogbo de lesi ya de gbele na fio wa le va de de vile la ti akon gbele o de vile le ati ba kon ni o ta mo agbogbo le lesi akpogbo wa e ma gbele ni me vile ko na ku mo gbedumia de viun to po mi ya wo togbo le wa be kan mi ti togbo ele yo wa yo ho wa bion mi ti togbo le numa wo ro alagbe no le yo mo ya lagbe no o wi ho ko lagbe no dazi gede na wa mo le togbo le mu wo pa ja wala tegogo mo ko babia hlezo agba basi bade ma so nye babia te fe ya ahogo tutu amare be babia kurentivo anu ma te fe edidi legbe ye abe ma bia be de alokplide na emejesi amo ye kpla ma ye kple enye kple omi mejesi mi anu vo mi dokplo nyonu de kapo aporadi ye mi do motor ka va jedo ya kuma ba chu fi ma vai ya kuma kpo ba wi ma mlote fa ma lokplati ala ma nyemanya be na segomo ye kple omi mejesi mi anu mi mo kpo mi anu ha kpo bo mi va nya ba mi dokplo ndaka okay mi va nya ba mi dokplo okay mi ma nya mi atweko ba mi nya nya ntole ba bia mo yike mi ma nya olo be mi dokplo nyonu de ka nyonu ma le dolam be va nyonu ma srage o ha va bia va dogbeni ya me va mi va dogu vo mi menya be na dokplikpo nye ha nyemenya be o ha na dokplikpo mi va dogu amama nyonu ma di alokpleti ava ma awo mi menyo de bo gbele na nu amati le gbogbo mo ya mi ko menyo kwa bo gbele ma o mi atogbo fuchire nu ma hiheta dese nu ma nu ikanya nye de ko nu ikwa fu nye agbese sare kwa o fuchide o fuchi ale mo ne hikela choro hikela choro ke amerika ba kpotola yin ba ya ji mekama kpotora nyi gba ya ji o medakpe manya gro na Shekina Herbal Center do fa klofongo no lalo fa manu veveta le kemile amo homde agbe veto amo yoke vijiji zo agba nawo nyonu yoke asidu anye yi yoa amo sia wonko enene make amo yoka ta do fa nya le fudam nawo amo yoke asigba wo lete fa ma vovovo bo wi ane yi atagba chuchu kwa no jemre to oji kekeza na do Torgbui hodaza meti bedi yehowa mawo wa mareke benva du ayala agbeyamo agbeyame miela chiche obe enyale tasi mia pe nunya mia pe ngoyi ya mia pe susume wole
ebe na manyunyumu a tepe ko lebe na va enye Shekina Heba Center ofe kapo jesinye 0244 0244 941428 0244 941428 wa me kama peremienti gbawa de meliu gbaw ye chokosira wasikage amayu kata peremienti afi wo masaw fonko wa ni chokosira igbo na yehowa mawunlo a wo nkosege bajibe yide enya relation afi o ma degben fufu nyore lumada comme la fille ma degbeno ye bien faut que le nouveau déjà ma degbeno amani pakla chu ma degbeno le nchoba azon so nti akpeno kaka amu yo kata la brochile mi akpom to YouTube ami o ha mi apepepere mu ne va alebe wona na jeji mato Torgbui Akorsu adenlia yikenye vumi ope fiaga meletepe ya gbakple nana ujam frama yina makenye sewa kple Edem wawe nyenye modang dowola medakpe manya gblo na tonyeli de pe agbagba jejeta iho ma ono no anyikra mesia ma yi dance bo mada sele monti na Torgbui hoda zameti ikenye Shekina Heba clinical pongo nola be wayi de egbetoji ne fia no mi kude amagbe bele amoji mi ato anagbe titi emene nyuna mesia me bododo lentilo